telling you no watu wabiriria. Warakari horo wa mudomo. Yes. Ya thikanwa ngaga nige guthie bata. Thigwathi akuruta wira ucio ira ngo ni mehe. Ya thi bata. No thikana maundu mange waingi oro. Ira niko karagia ndeto cia andu. Yes. Akwa ikarite thi gakiaria ndeto cia andu. Yes. Gagiciheana. Otherwise, how was your weekend? My weekend was superb. Very good. Ilikuwa safi sana. Asante sana. Niko na weekend njega. Na ngakiuga no mwathani tondu ri. Yes. Ukiumagara ri. Na gugicoka ri. Na ukorwo mundu arakirira ri. Yes. Gutire merirwa. Mamwe na akwa. Na ngokira uguo kaugaga no another new week. I'm telling you. Irona ijue gutigekyago mundu reiga kaiga tiri weekend ni rokite yake mamwathani. Irari yake. Ni maderekiri uguo niki. Irari yake. Na rikoro Friday arogire giukamati. Angirogire. Utiagaga merirwa. Utiagaga. Aja. Atire maga. Tondu ringi riu maita maingi ri ndu maundu maria meriragwo ni maria ugika makoragwo me igua mega ihinda riu. No na ni wikoragwo gekora weekend teno by the way urutirwo muthe rucini. Borithi. Borithi rucini. Yes. Kana korona ni warutitwo ira. Wahe oyo mwita gwa kabodi. Kabodi mundu heago. No kaundu tu ngiri oguo. Yes. Wacemania na borithi wrong side. Marakwiroka. No anyitirwo Friday. Uralegire ni rokire kurutwo. Wairo kazi bero. Anyitirwo Friday. Pero agri 20. Na ni gwathukire muno riu reke guteithia muthuri. Ni kuru riu by the way. Kuru muno gwathukire muno. Maundu maria mundu matuma mundu ringi ugakorana ni unyitirwo ri. Akiri maundu tene utangianyiteirwo. Yes. Tene. You would have ran away with them. Yes. No riu by the way gwathukire muno. Tondu tene let's take for example. Ukorwo ni urari na ndugu ici twetaga cia kiwendo. Na muiretu kana whatever. Kana mutumia. Ugacoka ukamuruga. Friday agithia ageta borithi. Yes. Ukanyitwo. Ukageria kuragia ni riu ni mahetia makwa ni mariku. Ni ni twendanite nake na ni ngicoka tugitigana na ngimutiga. Borithi makakwira atiriri anasema uko na mimba yake. Akona mimba yako. Anasema na niwe muthigari atwale gukunyita ri ugikambiriria kumuiguithia ehe ati angakiri wiragwo we utaenda kusemea hiyo mbere ona agikuingiria thiini ri ari akiri ari itagwo obi ni aigaga eraga uria urandika obi atiriri ayo nitakuja kuambia amefanya nini wewe kaenda ndani. Na nimesikia kuna kazi nyingine imeitano pale Githurai 45. Acha kwanza tukimbia hapo. Tutakuja. Akolia zile kwani amefanya nini? Wewe andika wewe kae ndani huko. Wewe kae ndani. Tutakuja. Kazi yake ni kulilisha wanawake huku. Kazi yake kulilisha wanawake huku. Ukogano lendo yo chazi wapi hore thimo. Udeciria te nyambe kuhurire. Makarega. Uria unjiria ati. Ate ndanyitwo niki? Nukuriga muhiki ura ndaturaga nake. Wewe witagwo vire. Muhiki ucio arathire arauga ati ati ena ihuria kwai. Ngakũria thina niki? Ni arauga ati ndiramurugire na riu ni ararigwo mwana akorerwo ati riu ni ndona borithi cio. Na nikakumiria akakwira atiriri. Maucio mona ko ni arume. Ati mundu ndarugaga ihurite ri iciare. Urugaga ri aciarwo. Ogomeria. Urege ngwire. Undi ogwikio thiini. Ungonaga tari itheru. Ndui mariraga piu. Yes. Agwe borithi by the way aririta biu. Ena nginya uria mundu akoragwo aibete maitho. Ni kurira. Nginya akora kai akuhurite. Na ni Friday. Oyo mundu ahurwo ni your neighbor. Your neighbor akuria Kamau. Yes. Weko. De haha nyumba. Sawa basi. Atikene na thina ngwenda gukumenya kuri uri. De nyumba horerete o haha. Ni sawa. Ukaigua kokokoko.
Okamenya nginya nĩ ba umainda game. Neiba muthako-inĩ ũcio tondu uria kairitu kau goka gakiriraga ri uria kararira ona nake no nginya akorwe muthako-inĩ ũcio neiba waku ona no nginya akorwe game-inĩ ĩrĩkũ ĩyo kau gako kwa gũthagũthwo ũkona kairitu kaingĩra kamũrata gaku mbere ũmũgeithĩtie rĩ ũkona mũndũ ũngĩ mũraiguĩra gĩcati gĩkuo kĩa ngirini magoti mekĩra ma ngirini acurĩtie mũtũma agakwĩra habari yako Kamau. Kamera mzuri. Nataka tuandamane mpaka pale police station. Kuna statement unafaa kuandika huko, kuna mlalamishi hapa. Unamjua? Unamjua huyu? Huyu namjua huyu anaitwa Fire. Officer? Amesema anamjua. Weka yeye pingu. Digari ile corona rocio. Matienda kama ate moagi diplomatically. Otire hizo dinake diplomatically. Officer amesema anamjua yeye kama pingu. Ogariga waterere. Kora kora mathamacio. Ogo ikaritie nyumba ki. Tondu no kware ungithire no komatikimenyire ni ha. Ogo ikaritie ki. Yes. Friday. Na no korwo mo ikarite nyumba tu by the way ni kohara. Friday thaa kenda. Ikarite nyumba ni kohara. Kinya station ni 11. Gwira maundu macio tene. Mathi maundu mange akuraririe cero. Aca. Ni kaundu mugucira hau na mucira na itunda na athuri. Riu ugitwatwara riu kuria ri. Ugitwaragwo mwena wa uria witagwo wa kiria basi gakibia gukihandwo hau. Ugikiragwo gwitagwo kwa jenda kana gwitagwo kwa ki. Kwa jenda kwa kana mundu atwaragwo. Riu no ukurekio. Tethe mathi ukurekio tondu hatire na kesi. Kesi ndiri ku hau. Hatire tondu riu mwana ti muciare. Umithia ukamera atiriri. Niiri Naezaje ruka mibaba haijazaliwa. Sasa utaruka mtoto hajazaliwa. Hajazaliwa utamuruka namna gani? Bana, wewe inasemekana hata pesa ya kwenda kliniki hautumie. Ukamuulia leo afisa. Afisa kusema ukweli. Hata wewe ni mwanaume. Wewe hata wewe unaweza tuma. Hata kama ni wewe. Mtoto hajazaliwa. Ujue kama mtoto ni wako ama si wako. Mimi ile kitu nilimwambia tungoje mtoto azaliwe. Na mimi sasa kutoka hapo mimi nitasaidia mtoto wangu. Othia ukaroka igatiriri. Ukamwira kara muthigari ate sasa wewe hata nyinyi usazigine mrakwaka. Si kwanza tungeshikwa tukiwa wawili. Mimi na yeye. Mimi na Jogona. Yes. Kwa sababu hata Jogona ako kwa hii game. Akari kwa tiriri kawaguruka. Jogona nake no nike. Tondu we wamuteire tondu ni wamenyire ena boy gitagwo Jogona. Wewe ungemute. Yes. Na akarira akarira riu biyo riu kwanja. Kuna mtu mwingine isipokuwa yeye. Akarira biyo. Anajua pivyo. Kinya kabiria kumwa ni ngoro. Akaumwa ni ngoro na yo muthimeire ugo ndui ni urarite cero kuruta go sari ni andu ayu. Ogoruta kwa ni andu ayu. Ni urarite cero. Yes. Na yo kirite ukaigama we. Reka nyumbe we. Tukuonana. Mugathi ara na mwaba riko ona ni gutwara kwi UCS. UCS agakorwo wa kuria ukaigua atiriri. UCS igate hi ni ile dume. Muthigari wewe yes sir. Yes sir. Yes avande. Hii ni ile dume. Alio unaitwa Kamau. Na mimi naitwa Kamau. Avande. Sasa wewe Kamau. Sasa wewe si ucheze kama mwanaume bwana. Sasa unadia bwana mtoto yenyewe mimba alafu unaruka. Sasa hiyo namna gani hata? Abande hata hapa mimi sikuwa naona kesi iko sababu mimi nilisema mtoto akizaliwa mimi nitasaidia mtoto. Sababu huyu msichana atukiwa na yeye alikuwa na kijana mwingine anaitwa Jogona. Sasa nilikuwa nasema mimi sasa siwezi lea mimba yenye sijui kama ni yangu ama si yangu. Mtoto akizaliwa ndio nilisema mimi nitalea mtoto. Wewe usije ikati nyinyi tokeni hapa kuna makesi huko. Pelekeni wazazi huko kwenu. Pokale kiasande. Akakwire ukikona mundu kumenete akunyitithagia Friday. Yes. Mundu guthaire akunyitithagia Tony amenyaga kuma ni mandi arakimenya kuma ni mandi ukorwo wari ariri ngima na runyani na thubu runyani na thubu Aka ngorwa andu anyu gutire mundu kiuka gukorora
agurere mugate na soda agure mugate na soda ya tuteithagia by the way aruga weekend utari na horo wa kwirira ri ngai ukamwira ndi thengio yes tondu kwi maigi muno arume marahitukira nowadays arume marahitukira maundu maigi muno nowadays koguo no wega mundu ugikorwo wi sawa sawa. Asante sana, thank you ni mitambo ine akamemeka ukamwe ginige to Mansaimo nina nige to Katato Kehomoka. Oh yes.